Ay nananang, nagpintasan ti buya ti unag ti balay. Kompleto tayo ni ti appliances. Dakkala TV, dakkala ref, dakkala paglutuan. At dapay aircon. Nginginaan nga electric fan. Kan nagpintas ti kabarbaro sala si tayaw. Ay, pangyayamanin na talaga. Kan dagiti inurnos ko amula diti unag nginginaan amula dagito inay. Sagmamanungay dagita amula. 4,000 ti may sananang. Ngam tinawarak iti 3,500. Ay nagnginan. Nalakaki di pa'y daytan Amamok ngamin dyan naggatangak. No daduma dayta akila ko dayti sa ismail. Dayta dyan mula nangina nanang. Napintas ngamin apang display tiyo nagtibalay. Para nga rod ka dagiti babak ng dayta amula nanang. Iso aswertek ta natawarak dayta. Kaslatay mo baknangan at nakagatang akiti kasta mula nanang. Ay, ngampasig mo't nga utang ti inggatang mo kadagita. Nagadoon ti utang mo. Kasanungay amabayadam dagijay. Ay na, mabayadan to kadilat ta. Makapido takto iti balitok nanang. Uray puutan nyo ti kunak. Nay, apay nga inrikap mo dagita tawa kat nagdaga ang nida. Atan kastoy manan nga oras ti umay dagiti kalaban. Kalaban nga. Kadagiti sumaningera. Nida pa'y lama amnesia. Tapno malipatan dan ti singiranda. Ay nagloko kan. No umutang ka kunamlan asino ka akasingputan. Ngam no singiranda ka, tumangsit ka. Lumanumeng ka pa'y. Nagbabak nang damang ngamin. Ngam di da pa'y lapaybayan dagiti pautang da. Di da pa'y idunar kadagiti nakautang kadakwada. Kasi nga ro ti pagbiagan da. Iso ti pagsapulan da. Malugi damot Nan, aglisi kayo, tayo rikap kong tinidaw. No rumar kayo. Tayo sarak ti balayan. Ay saus nagpudutan ngay dito unag. Awan angin nga umunag. Ay na, anyat serbi dagiti electric fan kas kada aircon ngay no di tayo saron. Agirkon tayo ananang. Nasaya at nakita ka mariol lang. Adaman ibagak. Anya dayta marilulit. Jak ngamin makitkita ni Nida nga anak mo. Hapay ayan na. Ay kwa, aday jay balay amaray. Nakarikap mga minti balayo tunggal mapanak ijay. Singirak ko matay utang na. Ay na, siya kunti mangibagbag amaray. Awan pa'y kwarta na. Awan pagbayad na, tawan mo't trabaho na. Anya? Ay no kaya na umay na ikaro ti utang na nga aglabak ka nagdalo si Jebalay. Ay mabalin mare. Sige, taibagak to kun kwa na. Alamang nga rod tanay, awan panangdan ko nga aglaba. Iso nga umay na la ikaro na niya. Mare, ibagak to kun kwa na. Nasabat ko dagiti nakautangam nida. Asino da? Damari Lolet. Ni Pare Darwin, ken ni Helena. Dagijay? Bastitlat utang ko ka dagijay. 2,000 ken ni Helena. 3,000 ken ni Tata Darwin. Ken 1,800 ken ni Nana Lulet. No saan ka kano ang makabayad, ing kakano ikaro nga aglaba ken agdalos ijay balayda tinautang mo kadakwada. Imbagada dayta? Nga road. May mayatan ti kasta tapno malpasan. Makabayad kan iti utang mo. Ay, sapay nagrigat taglaba. Agwalis kumalangi di paraangan dati aramidek Apaya si kati agpili iti aramidem ngay. Surutem latan at ipaaramid daken ka. Tulungan dak ananang. Datayaw ti mangikaro iti utang ko. Anya? Alan uray ta para mo ila dito balay dagiti daddo mga inutang ko. Para magla ka datayaw. Dayta ngamin ka, tadi ka dumdumngag iti sarita. An-anwam ti adu nga appliances, no awan mo't gayam pagbayad mo. Ala, husto ka din ti sermon. Agtinulong tayo kiti amang risot iti problema, taanakdak mo't. Saan nabali tayo sardang kunti umutang. Rumbang laang, tanay, agsasalupang dagiti mang singsingirken ka. Danag yun, aya. Uret ta kompleton ta appliances tayo.
Jay lakanan tayon ti problema kan pagbayad iti bills. Ay na mairemedyo dagita. Basta di kan umutang, nida. Tangay na ikaro kung ti utang ko kada kayo na nalulit. Mabalin ti umutang manan? Ay na, saanan. Narigat kan to man na singirunan. Ilam mga anak to manan. Ni na nalulit mo't. Saan mo't Di kan kaya tapaw tangan. Tanadidigraak kang kan, nida. Ure ata na ikarok mo't ti utang ko na. Kurang pa'y kumati aldaw pa nang ikarom kat. Ang malaman langan, tulong kong kan ka. Nagrikat tupay timparami jo kanyak. Iso ahusto lang dyan aldaw pa nang ikarok. Malagawid ka nga rodan. Tamangan no mabulbul at singnak manan, kamaya-ayo ak manan amang pautang kan ka. Agawid ka nida. Naimbag nga orasyon na. Nay, si kamot gayam nardo. Sumrag ka Saan na? Umayak la ko magsingir. Ayan ka anak yaw. Adda di taunag. Nida! Ayan mo! Nida! Umay ka man! Adda ni nardo. Anya man di gagara na naya. Magsingera wang kwarta. Umay ka dito'y takasaritam to'y nakautangam. Umay ka dito'y nida. Di kag lemang. Kari ka akari. Ngam lemang ka matalemang. Ala, umunag ka ba raw? Saan na? Pakiayab yulangan ni nida dito ayan tiri daw. Urayak dito yan. At dala ko makwartak. Inak agparitukin. Tapabaliwak ti rupak. Taapay manakas ta tibagbagamon nida. Tapno sanda ka mabigbig dagita nga agpapautang Agsapol ka kit di iti pagtrabahwam. Tapno makaurnong ka iti pagbayad mo. Nagri ka ti sumra kiti trabaho. Kasano nga rod ang makabayad ka ngay. Pagbayad mo nga rod adagiti ginatgatang mo nga appliances. Total, kwartada mo tinggat-gatang mo kadagita. Manjak mo Kakaysuna na ipundar ko pagbayad ko. Aho, sana? Agremedyo ka nga rod iti kwarta Ing ka nga rod makipurdiya. Tapno adda pagbayad mo. Nagado mo ti mabalin pakipurdiyaan dito'y lugar tayo. Ay, wala na ata ni sumanubli na dyan nardo. Manupay atao ay tinakautangam. Nabayada kong dagiti daduma, taingkaro ka naglaba ka nagdalos. Ni nardo laangan tinabate. Iso ti kadakkelan na nakautangak. Anyat nagsaritaan niya. Kat ininuto ka bayadan No damapurdiya itad ko. Tani. Inaldawon nga umay dito'y balay day dya lalaki. Ang eskwela dito'y balayon gapo iti kasisingir. Wang nga rod, di lamabain na sumaningir. Sika tirumbeng nga agbain. Saan nga iso? Makauma ti pa nagrup-rupa na. Iso nga iso ti makitkita nga umay dito'y balay. Memoryadok pa din mano ti siding jarupa na. Adda siding iti makannawan nga abot ti agong na. Ken addariting iti makannawan nga akin babati matana. Ken adda pikas na kunayo Agsinumbangir iti pingping na. Mala, agawaam nga rin ti makipurdiya tapno makabayad kan. Ni, papanan nyo tatasin daw? Inakman isirag nagitay kalding ka tanay kaslaag to daw. Ay, tata, mabalin na siya kung timapan mangilinong. Tatangdaan ng daklaangan. Magagat ka aya. Ken amum aya ti ayan nagidi kalding ka. Amok tata. Ken amok tayan ti balay da. Alan, tangdaan ng dakta ni kasapulak ti kwarta. Sige nga raw. No kaya't mausikan tumanan tiyag pastor inton bigat. Tanay, agbiyahe ak. O sige tata, kayat ko. Kasapula ka talaga ti kwarta. Iso nga uraan niya trabaho ditan Tapno adda pagbayad ko iti utang ko, tata. Naimbag nga oras mo manang darya. Umaya man makipurdiya. Ni, itaman pa'y makipurdiya kanida. Uwan manang tane, kasapulak ti kwarta. Ada ngamin utang ko, masapul ang mabayadak. Amom dagdalos iti garden? Kawan amok manang. Alangarod, agsubli ka inton bigat tani aldawan.
Kaurag trabaho ak iti half day amana. Tani sayang taldaw ko. Ah? Ay katala Makaamu ka nga Rodnida. Agpadalusak manen inton bigat. Umay ka manan? Kauna manang. Oray inaldaw nga umaya kayos laeng. Sige nga Rodnida. Agyaman agtanadanon ka dito balayaw nida. Ay, notebook man taig pil mo, Nardo. Una, tao mayak man agsingiran. Di ka lamasyan kanyak mo't. Minalam nga may naksing-singiran. Mabalinti makiinom nida. Mala, sumrek ka. Agyaman ak. At dapay mano nga utang mo kin ni Nardo, anak ko. Adupay Ngimisit ako ni tika pupordiya. Ngamjak mo lang magudwan di utang ko. Kat ano sam ininot tulat ta. Di na kansamot persaan asingiran. Wan, ngam sumanubli nga ro dito'y balay. Makauma ti pa nagrup-rupa na. Apay no ibagam nga uray every week nga umay. Taurnungam ti pagbayad mo tapno mamaminsan. Imbagak nga ro day taken kwa na. Binulan pa kiti kumaangam di na magkayat. Inaldaw ka no kiti nga umayan tapno sigurado nga da pagbayad ko. Imbes nga ginanama da tao, awana na. Kapilitan nga ginaldaw ka makipurdiya. Ta inaldaw mga umayagsingir na dya adjust ka, Nardo. Katagin na nakalata, anak ko. No awan masingir na, pasensya. Wala. Aginanak no bigat tani. Marik na akong tibanog ko. Ala, ano sam ko nakmanan, tautang mo mat. Nagkunang amin nga umutang kay tidakkel. Ay, makautang ak nga rod manon. Nadala ko magpautang kanya kitidak kalagatan. Tap na mabayada kong na dyan, Nardo, inaramid kong. Utang manan, ay saanan nida. Di kalagnak-nakam. Gusto man ti utang. Kakaiso na makabaybayad kan. Nayunam manan ti sakit ti ulom. Bayamon day taut-utang. Naimbag nga orasyon na. Nay, italaang manan nga umay ka, Barok. Makalawas sa adi ka imay nagsingir. Adang amin nakakumikumak na. Aywan, ada ni nida. Ay na, awan masingir mo kun kwa na. Tasaan anak ipurdiya iti manungal daw. Sana bali na. Kayat ko lang kung makasarita. Nay, anya ngay day ta ilumlamang mo di talikod ang Barok. Ha? Sabong samad. Uwen, nana. Ha? Kasarita ko maninida, nana. Mabit lang nga ro, taaya ba, Barok? Ni, apay dito asabong, Nardo. Para kan kanida. Ha? Gapoy ti kanayo na panagsublik di ti balayaw. As ti inal daw amakit-kitak. Na-develop ti riknakken ka. Agayata kun ka. Anya? Kat sapay ko ma, taadapan na kay karik. I love you. Aguri ka man. No, kas pangarigan taklonan ka. Di na ka din singiran iti utang ko kan ka. Una, saanan at talaga? I love you to, Nardo. Ha? Akpesaw? Wala. Nadevelop mo tan tiriknakan ka. Gapo iti inaldaw pa nagsingir mo. Oh, agyamanak. Agkasarta nga ro din. Ha? Ay, aguray pa'y mo. Enjoyan ta pa'y mo ti panagnobyo kan panagnobya ta, Nardo. Anya, namnaminsan pa'y laan agaram kan ka, inaklon maun. Wala nang tanay. Marigrigatan ako na makipurpordiya. Nakuna na ngamin ano aklunag. Di na kanon singiran iti utang ko. Dakkel pa agatad ka diaudikan ko na. Anya, no kasta, gapulaang iti utang mo, iso nga inaklon mo, kasta ka day. Nagadwa sa ludsud yaw. Wala, kasla-kastan. Ang
Barang masursurok tumo lang ayatan no bumaybayag, nanang. Damat gaya man nobyom nida. Kaamamok. Kaano nga itilong table? Ay na, adayo pa yung mapasamak day tama ng Daria. Ay na, diyo pa'y laidaras. Mapmapanan titawan. Kalalaingan na daytan apa ng asawam. Di mon urayan bumakit ka. Tamangan numarigatan kanton nga aganak. Wento ka di. Madanon tulat tama ng Daria. Aywan, agpadalosak inton bigat. Naruutan man ngaminan dagiti mula mi akamatis. Ay, kwa, jak makipurdiyan manang. Nag-retire ako iti kasta trabaho. Ha? Makabannog mga min. Isa mang kita kalangan iti sabala purdiya manang. Kayat kon may kasar ni Nida na. Ngam di na paymot kayat. Bagbagak nga rod mat day taken kwa na barok. Ngam talaga adi na pa'y kayat. Kayat ko kuman ngagsimpa kami. Tapno makabukal kami imot na niti anak. Wan ko mga road. Ay no siyak lamay sa. Kayat kun no agkasar kayon. Takas makitak matkat na singpot ka baro. Patyak adi mon tupaldaangan ti anak ko. Saan to Apolos na? Ay ayatek ni Nida. Ala, barang umanugot tumutlaeng. Kat makikalay sa kan nardaw. Ay, sa anak pa asigurado kan kwa na nanang. Jack sure no isa talaga ti pakiasawaak. Narikat agdadarasudos ng desisyon. Awan nga minriknak kan kwa na. Nasingpot mo't ni Nardo anak ko. Madlaw a responsablin to nga asawa day jay. Nagagat pa'y. Panunutag pa yan ay bagday tananang. Basta gayan ayat kami pa'y laang Ngamjak kaya ti makidate kan kwa na. Tama nga nugundawayan nak. Nalakaya ti mailawaan. No kasta nga alanganin kakenkwana. Sinaamon Apay-pay lang amin nga inaklon mo. No saan kagayam asigurado iti reknam. Kadya utang ko nga ro ti pampanunutag. Manya. Bayak nga gayan ayat kami iti manuabulan wano tawan. Aging ka malipatan nanton ti dakkel nga utang ko kung kwa. Nabayagan nga gayan ayat tanida. Anya ngay, umanugot kan atag kasartan. Ay, nasayatay may kanardo. Ako bayat nga minti pa naglabas ti aldaw ka. Bumabaaw mo ti panagayat ko kan ka. Saan samot adata tinaikari para iti tunggal may sa nardo? Anya, di nakmanrabakan iti kastanida. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Wan, amok dayta. Ngam siya ngay. Awan panagayat ko kan ka. Idi damo laeng. Ngam idagbaybayag na po nasmutten. Narigat mo't ano pilitak ti makiasawa iti jak mo't ayayatan. Anya? Iso asore, ngam nasaysayat no agsinatan nardo. Saan? Di na kumamot sinaan. Pang-aasim. Sorry talaga nardo. Jak kaya tagpamarangkan ka. Saan ka nga ayayatan? Iso asumapol kan iti sabali nga sawaam. Anya? Ay, di ka kumagdardarasudo sa mga deng. Ang mga numakmakla at kalaeng. Saan? Pudno amin nga ibagbagak nardo. Jak mapilit ti bagik nga agayatkan ka. Promise. Anya? Ala, narigat mo't nupilitan ka. Awan mabalin ko nita. Ala, palubusan ka nga ron. Oray na sakit ngam aklunag. Awan maaramidak. Ay, agyaman ak nga ron tamawatan nak nardo Ala, mabalin mo ti pumanaw. Kat sapay la ko tamaudin da ito'y ayo umay mo dito'y balay. Anya? Kasanon nga di utang mo no di nakpa umayon ditoy. Ha? Kasano ang makasingirak ngay no lapdan nakmat nga umay ditoy. Ni, kunak man no kunam alipata kunday di nga utang ko. No, agayan ayat ta. Wain. Ngam imbrik nakmatan. Di singirin ka manan. Anya?
Kasano nga rudan, makipurdiya ka manin tapno makabayad ka kenkwana. Just kima day dyan lalaki. Awan magayam taktakdaran na sa una. Kat basol mo matlaang gapo mo lagayam iti utang mo, iso nga inaklon mo. Ay, masaduta ka makipurdiya. Marigatan na kamang bayan iti dakkel nga utang ko. Api nga tadi mo timimayan dito balay day jay manipod yung break ko. Linipat na siguro ti utang ko. Ay na, di kag sigurado. Makitagad ka kitday, tapno adda nakasagana pagbayad mo, no kalaat nga umay dito'y balay ni Nardo. Adak mananita. Nasaya at tanadanon ka diti balayaw. Kasano nga? Ada pagbayad mo? Ay, Kuanardo, sumrak ka mampay ta, ada napatag nga ibagakkan ka. Ha? Wala. Ala, agtugaw ka. Kwa, kastoy nay. Nagpampanunutak idirabi eh. Inam amiris ko talaga tiriknak. Kat ada na duktalak. Naduktalam nga. Nga, agayatak magayam kang kan. Ha? Ala, isublitan ti nataktak nga yan ayat tanardo. Datamanan. Ay, ladingitak nita. Nakamove on ako. Tay di break na. Nagsapol kadagos iti kasukat mo. Iso nayaw awan ang tiriknakin ka. Ah, Napunasag. Iso ngay tuloy ko tagsingir. Tanya nga ikat adamat kasuratan ta ditoy. Nga adda utang mo kanyak. wenang imbagam idin alipata kunti utang ko kan ka. Adi naksingiranan. Apay, di ka makaawat nida. No nagtultuloy tayan ayat ta. Wen. Ngam imbrek nakmat nga rudan. Iso amang tadkan. Tapno makisayan to lista am dito notebook ko. Alan, bayad nida. Ha? Awan na aramidak no diti nagsapul iti permanente at trabahok, tapno makabayadak iti utang ko. Simra kakasbabaw nan, kat inininot ka binayadan ti utang ko. No malaglagip ko tinapalabas, makaisamak amabain, tanagalas apanunutan. Ngam nagadalak day ti apagtang, isama ni po di din inijakon ti imutang. Alakastan, tagayam mo, nida. Ay na. Ay, Hoy, Koko, apay aya di ka makaid na. Balikid ka la, balikid. diyan nga rin makaturog bakit? Pampanunuto ni Marilaw. Anay ko. Apay nga tagkudot ka nga, Ilma. Apay, crush mo ni Marilo. Pagpapanta siya am day dya babae. Tilay bagbagam ma. Di utang na ti pampanunutak. Ay, kunak apaadwak dahi dyan akwartak. Nga madisgrasyan sa mo, di naglakwak iti do akal ding tao. Ay na, maturog ka kay din, rabiin. Makapuyat ka mat. Anyat orasan ni. Alas 11 ni ti rabi eh. Diyan nga rin makaturog. Urag kidemak. Makikitak ti ropa ni Marilo. Ay, ingkay di salas no di ka makaturog. Di ka mangiramraman ng agpuyat. Ay, papanam ko. Binigata lumabas ka dito balay. Papapanamaya barok. Di taman balay da Marilo, tata Victor. Ha? Apay chicks mo ni Marilaw? Samot sa lawaso kay mutata. Mapangkusingiran, ginutang na abayad ti kalding ko. Ah, ay kunak no agjuwa kayo. Hanggang, di mo to mo pilpil yan ti papautangam. Siyak ngamin ati pautangam. Kita no di one click mabayadak. Diya mo na tiwag nagbayad day ta kalugaran tayo. Ay, banugan nak asumaninger. Surong kaon. No kayat mo, tulungan kang agsingir barok. Ay, alamang nga tata. Tauri kang kay titangdan mo amang singir kang kuana. Ay, uray saan ang day tatangdan. Basta pautangan nak tumay ta niya. Sige, mabalin nila ta.
Basta masingir ta da dyan Marilaw. Mala, ika pa singiran. Tano di pa ila makabayad. Isunto ti panang tulong ko ka. Kukaw. Sige mangarot tata. Hanggang mga ramid ka iti kasuratan Kasuratan na magibagbaga. Ganda karbanga ka mang singir kan ko ana. Tapno awan problema. Sige tata, ta agarami da man. Ay, pasensya kan kuko Awan pa ya talaga ti kwartak. At datay nam namaek a kwartak idikalman. Ngam napuspon mo't manon ti panang tudda. Kanayon lakas ta Marilaw. Kari ka akari. Ngamawa matungtong palmaw. Banugan na kasumanabli dito balay maw. Yak pa'y makaturturo namang pampanunot iti utang maw. Puyatan na Marilaw. Si kalatan tilinaon ti panunok kaw. Kasla makikitak pa yan na kanayon tarupam. Gapo iti kapapanunok ko hangga. Ala, pasensya kan kuko. Awan pa ya talaga ti kwarta. At datay nam namaek a kwartak idikalman. Ang napuspon mo't manon ti panang tudda. Aganos ka pa'y laeng ako ko. Pasensya ka na talaga. Promise, into next week, makabayad akin kan. Manun na next week tinaglamas. Next week ka lang next week. Awa mo may tabmaw. Ipabarangay kansan. Ay, saan na Ay, relax ka lang ka di koko Ay. Di naman apur-apurusan. Tasan ako manadaytang strategy. Di naman iga-igaman Marilaw. Di nakalaan iti apros-apros. Tasan na tumalabday ta kanyak. Agbaya ka kiidikan. Ay, nauma ko ngagsingir-singir. Iso nga italagkan ko ni Tata Victor ti amain. Ni, italak mo nga. Anyat kahit mo asawan kuko. Iso natin makaamo amang singir kindi Marilaw. Anya? Apay nga iso. Anyat pakibiyangan na iti dayta ket saan na mo takwarta ti impautang mo? Ay naimbag ka na kada tamo da katulungan. Si Kangay, di nakpay tulungan ngagsingir. Anya? Katultulungan ka mo. Nga mawampay ka no talaga ti kwarta na. Oh, di mo to mga minungtan. Pagsasawam tap nagbutay. Di ore apaam. Ay na, mapilit mo ayan no talagang awan. Aganos ka tanagdarasudos kamot ngamin anang ipautang iti kwartam. Winain, sa nabalay. Tadanton katulungan amang singir kanitiwad. Hawan pa'y makukwarta ba? Naimbag pa'y ka jay kwarta ta adda tao na. Agam da tao nga wang kwarta na. Ay, biyag ti tao ay Tulungan na ngagsingir, Helena. Tapno, ada kwartata. Agsingir itay. Daya mo pautang mo si ka Victor. Pangalam kumamot nga iti pautang mo. Kwarta ni Kukaw. Basta tulungan na. Tapno, ada kwartata. Tano masingir tanay jay. Datati mang sublat amang utang. Anya? Sigurado ka? Wen, bakit? Basta lalaingin tatag singir. Tapno da kwartata. Marilaw, palasang kaw. Naimbag nga oras mau. Ni, Tata Victor, anyat masapol yun? Sakbay na. Kaya't ko pa'y nga ipabasakan ka na ito'y nakasurat dito ipapail. Basa ang malasang kaw. Kan kita manaimbag no asinaw ti nagpirma dita. Ha? Manyangay. Agbayad kan. Tanay, mas asyan kami ni Kuko. Nakakaasing agsubli-subli dito balayaw. Hindi ka mo ilamasyan kan kuhanan palasang ka. Agbayad kan Kwa. Awan pa'y kwartak tata. Pakibagayo ka ni Kuko tainton bigat pa ila makabayad Ay, sana mabalin. Agbayad ka kiditan. Kari ka kanwa kari. Bigat ka bigat. Ngamawan mo't. Ay, di mo tong palang ti karain. Ay, nabi mababayan ka mo't nga ulbod. Ala, pasensya kayo na talaga, tata. Awan pa'y mo't maitid ko. Anyat maramidak ngay.
Kano nga raon? Oh, inton bigat, tata. Kahit nakasingir ka, lakay. Saan? Hinton bigat ka no, ngagbayad. Sigurado nga ta. Dua tanto ama pa nagsingir hinton bigat. Bakit? Agtinulong ta. Wan. Sige, lakay. Santan ngagtuktok itiri daw dak. Dito itan kalsada ngagsingir. Wan, lakay. Hoy, Marilaw. Itatial daw ngayon ka rin mapanagbayad. Iso ngagbayad kan. Wan, rumwar ka dito balayaw. Ta, umay kagbayadin. Saan kami pumanaw ditoy? Aging ka di ka makabayad. Agririyaw kami lata ditoy. Aging ka makabayad ka. Bayad na ba ti 10,000 pesos nga utang mo kun ni Kukaw? Binilin na kami, amang singirkin ka. Hoy! Mangutang! Agbayad ka! Masi kamat ijay tao. Naglakwan na iti kalding na ijay inutang mo. Isa bayadam. Marilo! Tata, Nana, di na kumamot ibabain na? Unay kayo matan? Madama gayang bayin mo. Nga mapay, adi kagbayad iti utang mo. Ala, huston, di kayo nagsaupay. Bayada kong ti utang ko. Ngam saan ada kayo ti pangtedak? Ni Kuko ti pangtedak iti daytoy, Wala, awan problema. Kuyugan na ka mapanigi balay da. Mapantayon. Agyaman ako na kada kaya o Tata Victor. Nanahili na. Kasjay lagayam ti teknik no agsinger. Ay, una! Ay, ibabain mo, tapno mabainan. Kita mo na magayam ti mabainan. So, nagbayad na dagusan. Ay, kuko, tayo tulagan ta. Ang mga malipatam. Huwag ka di tata. Papuduto labi dito'y dakulap ko. To'y bayad ti kalding ka. Manungay, ti porsyento na. Limlimagaso nga rutin na yun na. Masurunak. Ala, bye-bye amon. Limos mon kan kuha na ti porsyento na kuma. Una, mala, agkapi kayo pa'y nana. Tata, Ay, pangurayan nyo dito kwarta nga utangin nyo. Ta, papuduto mambit, ito'y dakulap ka. Maday ta. Sagli 5,000 ta bakit? Bilangan ba na yung baga? wait. Nabilang ko. Ay, magatang kontay kaya't ko agatangin. Resya ka! Ngandi, aginot ka. Sana nga po ta da kwartam. Kat ang 1 millionaire ka, ha? Uwan ka day. Idanag mo na ya. Amok nga i-budget na ito'y. Gumatangak pa iti bagasta. Iso mangtid ka. Paggudwaan ta, ti maigatang iti bagas. Kakaisuna na bayadan ng utang na ka. Impautang mo adagusan. Why, takas tatulagan mi kanita Tata Victor, bakit? Kondisyon na nga ruday ta. Ano masingir da ka, ipautang ko kadakwada, ti bayad ni Marilaw. Ay, iso matla nagagatda na pan nagsingira. Tadamagayam kondisyon da. Kasa na balay, ta sa anak mo siguro ang marigata ng ngagsinger. Ta bakit kan lakay di pinautangak? Nalalakada siguro ang singiran ta lakay kang bakadam. Tata Victor! Nanahili na! Umayak man! Ay, nanay lakay. Ni ko kumuda jay. Ha? Kanya nga ta di gagaran na. Abay ngay may. Malipata mo na ya. Judith, itati utang takin ko na. Umayak man! Ay, anyat pizza na itayon aya. Ay, wan. Ada, kasanungay. Awampay mo pagbayad talaga eh. Ay, agpambarta ah. Ay, anay ko. Nasakit di baruhong ko. Aday ko, ay apaw. Nagsakit mo di dyan ka. Ay, nabayagan na marikrik nakmut na ito, baro. Ay, Apay ngay!
Agsakit kay meten na nahilina. Tata Victor. Muwang nga raw. Ay. Lakay kan baka kami nga minain. Awan pa'y mo nga rin pagpa-check up may. So, gimatang kami lagan ay tiyagas may. Ay, Nakakaasi kami may barok. no may singer. Ay pangasim, tadi da kami pala singiran. Tawan pa'y may bayad may. Tay nga tang may tiyagas, tinabat-bate ako tame. Ewan, kukaw. Hindi kampay ka nang nangadun Tayo inutin may tinababatay nga pagasmidit Mala agpaimbag kayaw. Agsubliak to no na imbag kayaw. Taumayak ag singir tumanain. Sige lang, barok. Basta no, masakit kami. Sana kami kumaasing-singiran, wan. Tama nga no, ilay-layon men ti matay. No, pilitin da kami ngagbayad. Linga, yawatan nakman iti danom. Mawawak. Wanan, nakapanawon di kukaw. Ha! Aya! Ay, kunak no, dapay la dita paraangan. Wanan, iso tumakder ka ditan. Papanam kuko, Nakagsingir ah. Bari nga dan pagbayad da Tata Victor. nala, sapay ko mga ruta makasingir kan. Tagumatang taman iti burya sa taraknan ta. Basit nga min tinagtarakan iti baboy dito lugar tayo itakot. Isong agtarakan taman kidi, bareng mapaaduta. Kalding mo lang ti pangigatangak iti dayjay. May mayat ti baboy at taraknan, tamalakwa dagos. May medical daing tadi kan gumatang iti ipakamaw. Ipastor mo lang ke solban. Kano may busti ruta kanandangay, di mabisinandan, kumutong dan. Saan? Nagadaduaruap. May busket ti rutan iti bantay. Nagadaw. Kat sa inlakom ti sigo da kalding mo. Imaduda kumaitan ha. Ungab. Unak ano mapaadok adagos ti naglakwak. Sa magayam. Nala, ingka nga ro nagsingiran. Nuapay mangamin nga impautang mo manun. Hindi ka nagsaw. Tama nga lumamalas pa iti panagsingir ka. Naimbag nga orasyon na. Umaya man nagsingir. Ay naapo. Nasayate may kabarok. Umayak kumaide balayaw. Ta umayak kag pakaasay. Adi kang pailaba kabayad. Tanay, na disgrasya barok. Ha? Anay ko. Wen, natinaga kidi mulya kita bayabas. Kanay, niyak unay makapag nasakit pa ito sikit ko. Anday ko. Kasi na makasarsarita bakan. Ay, hindi ko kaula kay humayag sing-singer. Ay na, maulawa ka talaga. Ay, ang sigwerte pa nagkita. Nasakit pa iti diyang kao. Anay kao. Apay atong gal umayak. Masakit kayo. Abi igagagara yun sa amin. Ay, saan mo barok? May ran-ran lala siguro. Anday ko. Ay, saan may mo nga ugalay ti agartista tamadi mo ti kasta. Kay? Ay, apo. Kano nga rin nagbayag kay ngay? Sabi ka sa pulak ti kwartan. Ay, kwa barok. Agsublikan taw no mayalawas wan. Marang nga danton kwartame. Pagbayad mikin ka. Ay, apo. Sige. Anday ko, ayan. Maudin day ta kariwa. Ay, Pangasiyo mo tanan na. No di da pa'y makabayad. Masapol nga ikaro dan tinutang da kanya bakit? Ne, anyat kahit mo asawan. Nagkatulong da dito'y balay Tapno maikaro da ti inutang da, Jismil. Anya, duada, apay isa na mabalin ani Nana Helena lang tagyan ditoy. Duada, tapno maikaro da dagos ti utang da. Pagtrabaho, ni Tata Victor, iti talon. Ta para balay mo ti asawa na. May mayatin ti kasta. Ngam tayawan apulos ti maganap ta iti bayad ti kalding kaw. Ay, awan ka din ti sabali awagas.
Ay, di kag dardarasudos. Kas talagan tiyam mo kawagas. Hindi ka madanagan? Tamok ter aramide, bakit? Mayat ka, iti singasing ni Kukaw, bakit? Kawan na, may mayatan ti kasta. Ti maipabarangay ta. Ay, sa bagay kidi minus gastos pa kidi no kasta. Ta siyempre, libre ti kanin tantaon. Ta trabaho ta kadakwada. Ay. Unan niya. Ang makatawon ma, jay ko na panagkatulong ta kadakwada. At tidog sa mo unay ta makatawon na. Mayat kidi Yure, 2 tawan. Ta makatipid tapay. Mangantayon nana, tata. Wata mabisina ka na napanagdalo si Bangkag. Muray siya, nabanuga ka naglaba. Balala, magantayon, balasang ka. Sige, umuna kayo na mga nana, tata. Sumaruno kami kanila kay. Ay, ang itin na po'y kamasida, bakit? Kung ano mangantan? Ay, awanan lakay. Inibus da nana Helena kan tata Victor. Anya? Nagadumagayam ti kananda. Pati dagitay tinapay nga abasto tayo. Inibus da amin. Anya? Anay ko, nasugat to sa kak, bakit? Ah. Mayat pa nagparparaspas ko yung talon. Ay, Allah! Nagdakal, tasuga mau. Ay, mabilaag. Taibagak nga, panda ka, yung hospital. Ouch. Ibagak ka ni Kuko. Nagsapol, iti pangiluganan, mikin ka, pa ni hospital. Kumusta nga ni tata Victor? Napaagasan yon? Wine. Iji private nga ospital tinapanami. Isumot ti kaya na. Anya? Medyo dakil tinagastos ka. Pina-injeksyon ko ni Tata Victor. Pwera pa'y dagiti agas. Tapati mo iji uya na ka na-check upin. Anya? Ay, aganos ka. Katulong mo nga rodida, di gastos sa mida. Problema mo ti kastoy. Puro gastos mo. Sapay nagrarawa da niyaw. Kaaganos ta. Inalam mo nga min ida dito'y balay. Kan imbagam pa yan ang makatawon ti panagnaagda dito'y. Tapno may karo dala ang ti utang da. Gusto ko mga min tayo 2 bulan wano makabulan a panagnaagda dito'y. Nga makatawon mo dyan bagam. Mabalim mga ibabawi no kayak ko. No, anya titulagan Kuko. Iso nga raw ti matungpal. Unamay ta makatawan ti panagnaud mi dito yo di anusan da kami barok. Tulungan da kami So sagot mo amin nagastusan may. Ta stay-in kami ka nga road. Ha? Huwag ba't nga man Kukaw? Hindi mi pala na karkaro ti utang may. Papanawon da kamen. Nakarkaro mo agastos ti panagnaan yun ti balay. Manang Biyana! Ala, pumanaw kan? Kat di ka nagsubsubli? Nawatam, Hana, apay nga'y api na ba inam di sa nga ilim? Nagsakit agong ko. Nagangdod. Naala, Huston. Di ka man aguyawon, Hana. Agbasol ka manan. Makapasuron nga rod. Nagadu ang mabalin nga armanda, siyak pay mat. Naglalaad da pay mga rod. Ay, di ka agoy uyaw. Tama di ti kasta. Masurunak ngaming. Anyat pa nakit-kita da kanyak. Easy to get? Woo, never. Hana, Hana, agkasara kon. Ha? Talaga? Kaano, Diana? Into no may abulanan Anya? Nagsapa ka matan na makiasawa? Masikugak mo't ngaminan. Hana? Ala, nagsayat ka matan, Diana? Ha? Yak! Nagpasagid ka itinobyom nga oray saan kayo pa'y anak kasar? Ha? Nailawan kami mo't nga rodan. Hana? Yak! No siyak to ti agkasar, siguradwag a berhenak a maidatag iti altar. Ha? Amok ngamin nga anadan di kinababaik, sa anak nga easy to get, Diana.
Kun kang runaan iti amin sa anak agatel. Ay na, Diana, balasang ko. Nangag ko ti panagsarita yo kanihana iti kalman. Paspasen siya amla kuman. Gapo iti kasya panagsasauna. Aklonak nana, medyo nasairak iti panagsasaon ni Hana. Ngam binaybay akon. Ay, mababainak nga ruden. Gapo iti kasya panagsasauna. Ala akpay ko mga abay. Ngam saanan tanagsakit mo ti panagsasauna. Ala, siya kung tagkid-kid daw iti pasensya. Wen. Wen nana, aw-awataklatan ani Hana. Anyangay, talaga siguro akasya ti kinatao na. Ngam jakon alaan nga agabay, nana. Sige, makaamu ka, balasang ko. Hana, adasa nga Elaine. Asino, nanang? Tay kaanakan ni Berto di Tadaya. Tay ngay imay nagbakasyon dito lugar tayaw. Wen, nakitkita kong dayjay. Ngamjak pa'y nakasarita. Adda mo itsura na. Karuprupan ni Uncle na. Agpadada agwapaw. Wen, nakita kong dayjay. Ingka nga ron kasaritan. Awam mo't siguron ti uyawam kang kwana. Tadesente mo't nagkawkawas. Kan talaga agwapaw. Ay kat, depende nanang. Naimbag nga oras mo, ading Hana. Ha, agong ungot samot daytoy a tao. Siya gayam ni Wilay. Kana kanyang Galbertaw. Namuak tinagan mo, iti karuba may Hana. Mabid man laang, Manong Willie. Ha? Agong ungot ka kaday? Ay, sana ding. Abay ko mga gungatangay. Kastoy la talaga ti volume ti boses ko. Ha, di mo makapsutan ti boses mo, Manong Willie. Ay, saanin Hana. Arasas pa'y kini dahito ya. Jak pa'y lain ruwan tayo kinapig sa ti boses ko. Napigpig sa manin agriyawa ka ding. Anya? Nagpintas ka Hana. Nako umayak, umayak ko magdaton kin ka Hana. Ay ayatan ka. Sige. Agawit kan, Manong Willie. Busted kan. Ha? Basta dadago sa'yo? Wen, isu apasensya kan, Manong Willie. Saan ka pagan ano? Anya? Damo pa'y laapan agaram na kan ka. Binastad mo adagos ay. Anya mo tikas jay ngay? Kaslatulang ti kasarsarita na. Nagpigsa ti boses na. Akat kasday nga rod mo tipan na kay tao na. Jak ngarod kayat, makapaturn off. Uray man tar na amin ataer. Nukas jay mo ti kinapigsa ti boses na. Awan sirbi na. Anya, Saan nga isu ti arapaap ko apakiasawaan, nanang? anak ko, hindi ka napili unay. Tama nga nagbaak ka. Saan? Jak ipalubos ang mapakitanak. Itulog ko nga raw. Saan, nanang? Ala, masikog ka manan, Diana. Wen, may kapatan nga anak mi kanila kay ko daytoy, Hana. Ala, adamat gatgatal yung agasawa niya. Ha? Inagdan mo ti anak yun. Ag-control kayo kadi. Kastoy talaga ti plano mi. Tapno mamaminsan di pa nagdakkel da. Oho, palusot yung ladaytan. Ngam ti kinapudno na. Agpada kayo iti asawa mga... Ay na, Hana, makiasawa kakit di mo ten. Marigatan kanton nga aganak, numala daw ka ang makiasawa. Bumakit kan abalasang. Ay, ubingak pay. Panagriknam la dayta, nga makitan di tarupam. Ada nagbakitamon, Hana. Ada mo ten kurarot tarupam. Sige, mapanak pay. Naa, nagbastusan dayta, Diana. Uyawon nakmutan. Ada ka no kurarat ti rupa kon. Naglukon. Oho, apal na la dayta kanyak. Iso akon di uyaw. Basta ubingak pay. Ay, mabiitan ti apit ko, anak ko. Ngamdi ka pa'y lanaki asawa. Talaga ka ding agbakbakit ka na balasang. Dumtang tulat ta dayta, nanang. Kanon to pa'y ngay.
Basta dumtang tua. Agpapigsa kayo kit di. Bakit akon? Umadanin ti apit ko. Marikrek nakday ta. Saan kayo pa'y amatay, nanang? Asino nga'y tikad-kadwak, numatay kayo humatan? Isungarod ako na kamakiasawa kan. Adan sa pa'y matay may siya nga agararam kan ka. Aklo namun Jak kayat dayjay. Nagbangsit tisang aw na. Din sa agtutut bras. Ay na, bumakit kan abalasang. Di ka nagpili-pili ta narikat ti mabakitan abalasang. Awan kan kadwam ano kasta. Wen, makiasawa akto. Ngam orayot tayo kapkap nakakalalaki. Malamanen. Agmay-may sa aklatan dito'y balay. Nataymat ngamin day dinanang ko. Alaak ti sarmeng. Hay, kastoy latan ti araramidek. Ti agsarsarmeng, ti agpapintas. Inaldaw apo manulbusak. Aglipstikak pa yun iti nakalablabasit. Tapno adda lamang sirpat kumamat kanyak. Ngam awamatan ti umay agaram kanyak. Hay, jak na puutan ti panaglapas ti tawan. Adumot nga agpayson ti kurarat ti ropak. Ugad-ugadan ng to'y muging ko. Uray puskulak ti pulbos ko. Makita matlata ti kurarat na. Ay, nagrikat gayam ti agmay-maysa. Kumusta nga tamat tantay nataar nga nagaram kanyak iti. Niwili anapik sa tibusis na. Nangasawa siguro day chay. Dagiti daduma anagaram kanyak. Kat adda apo ko dan. Jak itulok nga agpakpakitak abalasang. Jak kayat ti agmay sa iti agnanayon. No kasapulan nga agpaarmak. Aramida. Tapno makaasawa. Naimbag nga oras mo, Diana. Ha? Ne, nakaumay kamat. Hana, sumrak ka. Agyaman nak, Diana. Umayak la, makikaaruba. Ala, umay ka. Ne, nagsiksi kamatan di tasuot mo. Hana, bado mo ti teenager te badom. Nakapalda ka iti nagkiting. Ken, naka-strapless kamat. Aywen, daytoy sa taibagbagada at Job, abado. Apay, saan ka amalamin, Hana? Saan? Walang giniginaw na siksi. Ay, sa bagay matkit di Aywan, addan samat bisita yo, Diana. Adda ngamin nakitak itay agsapa alakay dito'y balayo. Aywan, ni kabagis ko dayjay. Nakaturog, tanabannog ang nagbiyahe. Aya, barupay dayjay. Ay saanan, kano baintin ti apo ko na. Saan pa'y anabalo? Saan Ta nakaranting pa'y matla ti asawa na. Ngam, apay aya adamdamagam. Awan? Nadamag ko laeng mata. Sige nga ro, mapanakon. Di kan agkape. Saanen, napsugak. Sige, inakon, Diana. Ne, makadlawakin ka, Hana. Adda kala dito'y paraangan ti balay mo. Ngam nakamake up ka. Kan nagkikiting ti badom. Ay, bareng adda dumagas nga umay agarem, Diana. Ha? Amangan no adda mairitom kanyak, Diana. Oray kusing, wenno duling ditan, basta maikasarak, tapno adda lakad kaduak. Anya? Narigat gayam ti agmay-maysa.
pasaray mabuti ngakpayen no kwa. Kasla da mangal alyakan niya. Sayang, Hana. Nagla daw kamatan ang makapanunot. Asino nga iti mairitokin ka? Awan mat. Aywan, malagip ko. Kasla nakitak ni Willie di kalman. Aywan, malagip ko. Kasla nakitak ni Willie di kalman. Di mat nagaramkin ka da dya ide. Willie nga. Tay kaanakan day di Tata Berto. Tay gwapo napigsa ti busis na. Wan, damag ko nga iso ka no tinagtawid iti balay day di angkel na. Iso anakitak iti kalman. Kastaya. Engkanto ka di pasyaran no bigat. Anyat ammom, amangan no balon. Sige, mapanak itan. Tay nakman makiistorya. No kasta. Balokan, Willie. Wain Hana, sigangay, manot anak maun. Ay na. Balasang akpay lang aging gaita. Kastaya! Napigsapay mo lati sa oray no lakaikan. Nawaya akpay Willie. Kan nawaya kamay. Akpadataan nawaya. Aya! Ay kahit, apay awan plano mamakiasawa! Nang runa itata, nagsabat manandagiti dalanta. Ha? Ay sos! Pasensya ka na, Hana! Adan nubiyak! Aniya? Adawbing anubiyak! Agtawin lang iti 35! Masikong garunay! Ay, umay kantuno kasarmay! Tangdanan kantuman nga umay agukis iti patatas! Kuha. Sige, makitan to, Willie. Diyak maipasigurado. Agawid ak nga ruden. Sigay! Ingkag pantalaon tanay! Naglamain! Nagkiting ta paldam! Kasla palda ti kinder ta paldam! Malamukan talupom, Hana! Manang Biyana! Ala, sumrektan, intong lakay. Hey, anyat siyang itam ngay. Matay ako si Mabait. Bakit? Awanay. Mabalokan, Rohelia. Atala ka man. Tila ibagbagam. Matay adagos ti ibagbagam. Ala, umay kakidin. Tagtumarkan iti agas mo. Mabitin ti apit ko. Bakit? Komplikadon ti sakit ko. Ay na, maagasan ka pa'y intong. Basta tong palem tibilin ti doktor. Tumaram amin nga inresita na nga agas mo. Ano mabalo ka, Rohelia? Makiasawa kang tupay ka day? Ay, atal na ka mamay. San atila ibagbagam? Ay, sumpatam di sa lunsod ka. Makiasawa kang tupay, wano sanay. Anya dagita nga ibagbagam? Garampang kamay ang bakitan? At napalagayang plano makiasawa no mataya ka. Anya, adaya ipagkakakasta. Wala, hindi mo may sumbatan di sa lunsod ko. Anya aga po makiasawa bakbakitan ako. Saanan Kan may sa. Amangan no siya ti umununa amatay. Sigurado ka? Adi kanton makiasawa? Saan nga road? Itian niya kumaaga po ngay. Wala. Panasam ti makiasawa manay. Dahil aliyain kayong tao. Di kayo to paturugay. Puyatin kayong tao. Itinakaro abutan. Hello, anak ko. Hello, Tatang.
Anyat sakit yu aya ngayon baga ti doktor. Ano nga raw, Maksen, anak kaw? Awanan, mataya kaw iti mabeng. Anyat sakit yu aya kunak. Ay, ano, anak kaw? Complicated. Rayuma, arthritis, panatang, sakit tingipan, kun migraine. Anya, una yan. Saan yung ipatay dagita, tatang? Adapay, anak ko. Sakit ti puso. High blood. Kun diabetes, anak ko. Anya? Hawanan, kumplitos ricados amin na sakit ko, anak ko. Ang sing-singpad kayo, ha? Why? Di yung baybayan tinayaw, no kumamsaut. Uray, anda kayo, iti adayaw. Paspasyarin yun tulata. Bantayan yaw. Taambagan nung makiasawa manay. Ay, diyak kaya't ang makiasawa manay. Taambagan nung makatumpong iti loko alalakay. Taambagan nung pasakitan dan tulang ni nanang yaw. Ay na, agbyag kayo pa itinapao, tatang. Ay, saanay, nanak ko. Ang mga no ang tinagtupay ki di a kanser ti sakit ko. Hala, iso nga awanay. Iso nga awan kastay nakasagana anak ko. Saganaan tayo, ti papatay ko. Dikit di pa naging bagyo ti panunutan nyo, tatang. Pag tinulungan ming agkabsat, ti gastusan yung agpaagas. Ay, agyaman anak ko. Ruilya! Agring ka! Magring ka! Apay aya, intong. Kwa, kaslam marikata na nga agangay. Anya? Pampanunutan kami na kiti. Sakit ka. Kani, marigata na bitin nga agangay. Matayak sa mutin na Ruilya. Di ka nga minunay agpapanunot Ipan kung saan, Roylia. Sakit si marukong ko. Agtibayak. Agnervyusak. Ay, danom. Yalahanag iti danom. Sige, mabiitlaan nga raw. Kumusta kayon, tatang? Ay, kastoy Dandanay, ti hapid ka. Imay kami nga agkabsat, tao may miitid ti kwarta agastusan yung agpaagas, tatang. Wen, tatang. Aramidan mi ti amin na kabaulan mi kan ni Manang Maxine. Tapno maipaagas da kayo. Ay, agyaman anak ko. Nasaya at may taimay kayo. Sonia, Maxine. Andingayin nyo man tamayaw. Adto ti kwarta pagpaagas yu, tatang. Daytoy mo ti share ko. Da kayong ti mangigam, nanang. Ay, saan? Siyak ti mangigam. Tama nga lumapukaw mo, Rohilya. Anya? Ala, baybayan yun no kasta ti kayat na, nanang. Anadan yung nga dayta tanay. Dakkal agatad dayta, tatang. Mabayag tuman siguron sa ak makaitid, tane. Adupay ti paggastusak. Uray siyak, tatang. Isong agpaimbag kayo. Muhay, anak ka. Intong, agrobwat kan Ita ti schedule ti check up mo saan aya. Naibusan dagitay agas mo. Ay, kimatang ako. Anya? Apay agim matang kadagos, kat saan kapay check up? Isumot lang, tirisita na. Iso agim matang ako na. Anya? Apay ngay? Ay, mauma ako na mapanidya ospital. Agiskwila akong dita nga ospital, makauma. Kahit, anya nga agas ti ginatang mo. Kita akman husto matlaan. Diyan nakasurat itirisita ti ginatang ko. Anya? Kita ang kiday, no da sumangpit alugan. Taringan na,
Iturog ko ba Anya alugan? Tay ag-deliver iti order ko. Order mo nga. Tay order ko pagбalayak. Pagbalayam. Ay basta pagбalayak. Pagбalayak inton matayak. Tatay Intong, updatean yung order yo. Okay ka din? Ay, wag. Kastoy ti kayat kaw. Kap na kakon daytoy. Oh, daytoy, ti bayad kaw mansaw baraw. Ay, ipadas yo pa ya, tata. Amangan no saan kayo nga umanay? Ay, umanayak. Rinukod nakmitin sana ya. Sa bagay mo't kidi tata. Mayat day ta alungon, ta nalagan. Kabailan nyo abagkatay, ta mismo alungon nyaw. Mayat ano kasta, ta uray sakto mismo, timang bagkat nito ilungon kaw, inton matayak. Una yan. Sige nga rod, tata. Ta dapay deliveran may. Sige baraw, kat agyaman na. Sige, tata. Patuluyin may. Awagan daklang, no da problema. Wan, sige nga raw, baraw. Ay, Intaw. Ha? Apay day talungaon. Paglungunak to pinaaramid kaw kini Mansaw. Napintasan ka day. Pasadya alungon day toy. Binayada kon. Awanag ti problema. Di ka nagproblema iti lungaw ninton matayak. Anya ka din lay tangar aramidem. Imbis nga agas mo tigatangem. May mayaten ti kastoy. Tapno nakasaganan ti pangipisukan yon to kanyak inton matayak. Ay na, una yan. Makapaalyaw mo tikas tangar aramidem. Ay, tulungan na kidi. Ta isirekta di tabalay. Ay na, tilar aramidem Intaw. Mabayag pa'y amatay ka. Ay, amumaya. Marikrik nak ngarudan. Mabiitan ti apit ko. So, ang masapol nga isaganak na ita. Intaw, manganay. Ay, umunakan tadar aramidag. Ha? Apay alino katamday ta alungaon? Kita nga raw no dapay kurang na. Anya? Umay kaki di manganay. Tanay, agtumar ka pa'y ti agas mo. Ay, umunakan. Madamdamak to. Tanay, nabsugak pa'y. Ay na, manipod addan day ta alungaon. Maliwliwaya mo ti agtumar iti agas mo. Kunuan gayam, apay ayan lagi ti agas mo. Apay ajak matun makitkita ti pangikabkabilak. Ay, indulin ko Umay ka nga rod manganin tagtumarkan. Wan, madamdaman ton. Di nakadipakadaragan. Saan ako nga ubing masapol apalpalagi pa, Rohilya? Kat apay nga rod alino katam talungaon. Wan, ta ayabak ni Mansaw. Ta pabaliwak ti pintor na. Sa anak akong tinto iti kolor na. Anya? Hello, anak ko. Hello, Nanang. Kumusta ni Tatang? Kastoy pasaray agsangit no malagit na dagiti sakit na. Ay, kat andi ngayan niyo, Kanayon mat nga aramidak ti kasta. Anyat kukun na itan ngay. Adda iti ayan tilungon na Isulat but-buting-tingin na dayjay. Pinasukatan na iti pintor idinaminsan. Sa ita, linukatan naman pumpunasan na. Apay ngamin alungon ti ginatang na. Imbes nga agas ko ma. Jak abuay ti amayo. Iso unti nangigatangan na iti intidyo a kwarta. Kasano nga rudan nga dagiti agas na. Adda tumtumaran na. Kunanamat nga adda. Ta iso nga minti gumatgatangan. Di na kayatan ti agpa-check up. Isulatan ti gumatgatang iti agas na. Ni, apay ngay. Ay na, tanak no pilitek. Iso akasarita yuman ti amayo, Sonia. Aglisi ka na, Rohilya. Aglisi ka. Excuse. Ne, apay manan abinaklay mo talungaw. Pangipanamanan. Ay, ada tarimaanag. Tulungan nak manamang ibaba. Hay, saan ang makaidid na rito alungon nga? Anya manan ti aramidam aya? Ay, ipadas ko manin Tabaka bimasitan. Baka kimsan. Anya? Ay, mabit lang. Ta isuot ko. To'y kagat-gatang ko akuboy ha. Apay agimatang ka iti kuboy hat? Tapno taraki akmit amatay. Anya? Tilar aramidam mat alaklakayan? Nan,
excuse, ta ipadas kaw. Ang mga nukimsenan tilungon kaw. Tay agas mo ngay. Ay na, nalpasan. Atay ta. Kita man lumayat. Kasla ka labagtik. Ay sos. Madi ay na, maday. Naipay, bakit? Kasano asan nga ubipot, kat nagpuskol matain kalugong mo. Madi talaga. Alam man di cellphone ko. Taawagak ni Mansaw. Tarimaanin na, tulungon ko. Manay! Inta agpa-check up. Di ka nagpakpakitan iti doktor mo. Napanakon idi kalman. Sa di ka nagpakuyog kanyak. San amasapulan? Kabailak, Mike. Kit anyat ko na ti doktor ngay. Awan, Mike. Agtantanamitin mo lang. Idi kwan. Hinted nan tay resita. Ginatang kumutin na. Nagitay agas kaw. Tay agas mo para high blood ngay. Adapay? Wan. Ado. Nan. Alaam man tay cellphone ko. Taawagak ni Mansaw. Apay manay? Adda patarimaan ko. Yilungon ko. Paikak itipilid naman. Tapno jak baklayan no kasya nga ihakar ko. Tapno idoron-doron kong tulagay. Anya? Excuse, Rohilia. Nay, ano mananday talungon na ya? Saan ka makaidid na? Ay no. Mayatay. Idoron ko langan kit magnan. Taadan tipilid na bakay. Ano? Pinaikam nga agpaisun tipilid na. Ay kadwo na. Manibilal at kurang naan. Kahit, apay nga iduron-duron mo nga rod manain. Wan, tapaikak iti basit atawa na. Anya! Hay! Kas kalabagtet iti kastangar aramidem. Lungon paikam iti tawa? Una, tapno presko. Kun saan labas tatawa, ti pakabil kaw. Daytay sliding window, ti pakabil kaw. Wait no. Anya! Wan, tapno saan anasip nga iti unag. Hay! Diyak mo kingkain tong. Agbalakan siyan. Agawid kayo man ta umayo anawaan ti amayo. Mabagbag titsan. Jay latan lungon na ti ayan ti atensyon na. Anya, katay agas na ngay, nanang. Diyak mo damdamagak no pangikikan na. Di namit ibaga. Basta nagtumar ka nun. Anya, sapay busy nanang. Diyak pa'y la makaawid. Oray ni Sonia. Kasta malat ko na idi imawag. Busy ka now. Mala, bantayan yun ni tatang, nanang. Di yu baybayan. Basta ipalagip yu akanayon ti agas na. Tilatan lungon ang ginatang na ti paggasgastusan na anak ko. Masuronak nga road. Taimbis nga aginana. Saan? Tapagpuypuyatan na painukwa. Isulat but-buting-tingan na. Kan pasaray ipadas na. Mala, baybayan nyo latan. Taamangan no ma-stress no paritan nyo iti kayat ng aramiden. Pasensya atan Diyak pa'y la makaawid ita, nanang. Intun umayabulan siguron. Sige nga raw, anak ko. Bye. Intong, umay kan, tamangantan. Nakagao akong. Ha, anya dayjay. Kanaptuog mo't anak tao na silid mi kan intong. Intong! Ha, nakapaklap ka matan dita suwelo. Apayan! Diyos ko, anyat na pasamakin kan. Kakaruba, tulungan da! Kumustan tirik nayo, tatang? Baka ada kayo. Anak ko. Wen, tatang. Apay ngay abinaybaan nyo ti Baguio. Naatake ti amayaw. Di na gayam tinumtumartag iti agas na. Apay ngay adiyo tinungpal tibilin ti doktor, tatang. Ison tumit la amat rahayakon. Yawid na ka din. Ay na, sana mabalin, tatang. Agtalinaad kayo pala diti ospital. Rohilia, gawin ka. Lokatan tay lungon ko. Tapno saan nga
umangot iti unag. Ikam iti banglo. Saan man nga minaday talunglungon ti pampanunutam. Tikit ti panagimbag mo. Matay ako iti mabiit. Iti kapunasan ti lungon ko. Ang yamanak nakaawit tamit laangan bakay. Uwan Hay, paralisadon ti kagudwa ti bagem. Di kan tumot nga min nagtumtumar iti agas mo. Anya ngay ita. Kita man ti kastaan nagbanagam. Batayak nga rudan. Ala, agtumar ka din iti agas mo. Siyak ti matungpal ita. Kayahat batayak tubig laang. Saan man anatangkan ti ulom intaw? Bakatanak man kini sa ipisok na ko dita lungon ko. Anya? Adday ta ka maneng. Kunakmet nga. Basta ipisok na itilungon ko. Guyo dam dito'y tidipilit alungon ko sa ipisok na ko. Tapno matay ako. Ay saan? Puurak tupay dahi alungaw. Sige, pabanasam sa ang patindaga dito'y kamak. Anya? Magkatindag na ipisok na isilungon ko. Kaya kunti ang rest in peace. Ay, poor Diyos! Manang Biyana! Naimbag nga oras mo, chocolate, kabsat. Nay, si ka magayam kabsat lulipap. Sumarag ka Ang adapay laang da anak mo dito'y unag. Di da pa'y nalpas nga agsarsarita ken ni munay nga anak mo. Aya, sige. Agtugtugawak pa lang arod dito'y balkonyo, kabsat chocolate. Taurayek amalpas da nga agsarita. Sige, kabsat lulipap. Datapay latag sarsarita. Tapno saan ka maburing dito'y nga agtugtugaw. Ay kitun pagyamanak launay, kabsat chocolate. Madamag kumanlaeng kabsat lulipap. Anya dayta, kabsat chocolate. Agama kayo nga agkaribal. May sa ababa iti pagdatdatunan niyo. Naimbag man tasan kayo nga agapakan ni tiram nga anak mo. Saan? Nagsaritaan min dayta, kabsat chocolate. Maawatak ti anak kaw. Ket maawatan nakmet ni tiram. Anya ngay, ket adamit puso miya makarik na iti ayat. Nairanapay may sa ababa iti nakariknaan mi iti ayat, kabsat chocolate. Nga rod Sport kami iti anak ko. Inyarig mi iti panagarim mi iti ayam. Adda mangabak, adamit maabak. Iso nga aklunin min ati anya managasat may kanimunay, kabsat. Nasaya at nga rod kas tagayam ti kapanunutan niyaw kabsat. Ay, jak ngamin maliklikan tagdanag. Tamangan kit din no agapa kayo nga agama. Gapukan ni mo na nga anak ko. Ay, saan to ang mapasamak dayta? Kabsat chocolate. Sige mo, Nay. Patuloy nga rodan. Tanang ko ti boses ni tatang ko di taruar. Umay matan agaram. O sige, tiram. Agyaman na kitiinted mo arigalo, ha? Awan na nyaman na mo, Nay. Basta da ito iti tandaanam. No siyak ti pakiasawaam. Agbalin kanto a senyorita iti sidong ko. Tati kanto pagtrabawon apulos.
Ken itit ko amin nakasapulam. Amin nakidawam. Ipaay kun to amin king ka. Tiram? Sige, mapanakon mo nay. Tasapay ko ma, tasakto ti aklunam. At to'y tiregalok ken ka, munay. Nalabasit a bestida. Ken adda pasurot na a half sleep. Anya ngay abistida daytoy. Lukatam tapno makitam. O sige. Wow! Nagpintas mo da bestida daytoyan? Magustuam ka day, munay. When Tata Lollipop. Ay na, nagpintas. Bagbagay ko dayto ta napudawak. Kan napintasak. Kan seksiak. Ay na, at adarong marti kinapintas ko na isuot ko dayto eh. Iso nga rod aday tatiginatang kaw. Taamaw ka maibagay kin ka. Ay na, at damanan nga agkatay dagiti agrayo kanyak. No makita da kasuot ko dayto eh. Agyaman nak ha? Awan anyaman na. Basta parakin ka. Apag iso, nalabasit matla sandal ken herban tay inted ni tiram nga anak mo kanyak. Agpaparis aminen. Nasaya at nga raod. Ngem, di ka matlaag desisyonan, munay. No asino kada kami iti anak ko ti Pilyam. Kwa. Ay, marikatanak nga rod nga agpili no asino kada kayo ti pakiasawaang tata. Ha? Ay, no mabalin la kumaadwa ti pakiasawaan, dwa kayon nga aklunot. Saan mabalin May salaang ti Pilyam. Siyak ngaminan ti aklunam. Ta ipatawid kunto amin ken kaasan ni Kwak. Tata Lollipop, inted mo ka din titawid ni tiram nga anak mo? Ay wen, nainagan pa'y kinkwanan Nalawa ti dagan ni tiram nga impatawid ko. Ngem, nalawlawalat ta ti dagak. Si kantaw ti mangtawid iti dayjay. Ta sigurado nga unaak amatay ngem sika. Kwa? Ay, marikatanak nga agpili. Iso mabalin ka di. Ikandak pa iti uray makalawas apawayway. Tapno makapanunutak iti husto. Sige, awan problema, munay. Kahit asino nga'y kada Lollipop kan tiram ti aklunam, munay. Ay, kinapunno na nanang. Awan ti kayat ko kadakwada. Awan ti type ko. Tagpada da alaan. Agkaruprupa da paymot nga rod. No kasta nga awan kayam kayat mo kadakwada. Dirit sa amidan tapno sanda magnamnama iti awan. Ikidumakon ti mga klon iti maysa kadakwada nanang. Ha? Anyat kayat mo asawan? Uray nalaadan tanalawa mo ti dagada. Nangina ti daga ita nanang. Ilakok to ti dagada no makiasawa ak iti maysa kadakwada. Anya! Ay na, saan nasaya at dayta pampanunutem? No kasta mo lang ti planom, basta dam idan. Isudala ang tibak ng anagaram kanyak nanang. Arapaap ko ti makiasawa iti baknang. Tapno napintas to ti biyag ko. Anya! Ure anyat sawuntun adag iti tao. Ure ibagada alaad ti asawak. Tinapatag, nalawa ti dagana. Kahit asino nga rod nga ti Pilyam kadakwada. Ni kaditiram ta iso ti obubeng. No ni tiram ti Pilyak. Atidug pa'y ti biyag day chay ta katawon na klaang. Di mayat no atidug ti biyag na. Tapno napaot ti panagdanayaw. Atidug mataapanawon a makidanaak itilaan. Oho, manjak matananang. Isuan ni Tata Lollipop ti aklunag talakayan.
Mabiitan ang matay day jay nanang. Anya? Mabiitak ang mabalo no iso ti pakiasawaak talakayan. Kukwak to aminin asa ni Kuana. Ilakok to ti tawidak adaga. Kat gumatangak ton iti gwapo nga asawaak. Anya? Tiram, anak ko. Kasla mapukpukawan ako ni tinamnama kan ni Munay. Apay tatang. Anyat imbaga ni Monay kada kayaw. Awan mo ti day. Kasla marik-rik na ako. Si kalaki di ti aklonen na anak ko. Tagkatawunan kayaw. Ha? Di ka madanagan anak ko. No si ka ti aklonen na. Maragsakan aklata. Paraken ka. Agyaman ak no maawatan da kami. No, bilang siyak ti aklunan na Kasano ngay no da kayo ti kayat na. Awan, adayaw mapasamak ti kasta. Talakaya ko anak ko. Sika ti kayatin na. Taubing ka pa'y. Kasla makonsensyak ba't no siyak ti aklunan na tatang. Masyanak ba't kada kayo? Okay laeng anak ko. Basta naragsak ka. Naragsakak mo tayo. Kastoy langan tatang. No basteden na kayo ni Monay. Ninanang na lang termonyaw. Anya, ay saan mo tin anak ko? Kabsat laeng ti pangibilbilanga kininanam at tsokolate. Tiram, Tata Lollipop, pinaayaban kayo adwa ta ibaga kun ti pangadeng ko. Ha? No kasta? Adan aklunam kada kami, Monay? Wan, Tiram. Ay, nagdagang Ni, Ne, tatang. Agkalingitan kayo matay. pudutin kayo kadi, Tata Lollipop? wah, uwin nga raw. Dagaang anak. Ha? Ala, agsangit kayo matan. Apa yan? Marik-rik na ngaminay, Munay. Amokon, no, asino ti pilyam kada kami, kanitiram nga anak ko. Tatang, di mo't adda saritaan tayo. Kunayo mo't amaklon nyo, tigasat yun no bilang. Wan matkiday, anak ko. Masakitan latamit ato'y puso, anak ko. Saan abali tatang? Enton agasawa kamin kini Monay. Ipaayanda kayo iti adong apo koyo. Saan ka di Monay? No siyak ti aklunam Jakon agpalpalikaw pay. Sikat ti aklunak, Lollipop. Anya, agpaiso ka ti nanggag ko, Munay. Saan ka amang rabrabak laang? Noan niya ti imbagak. Isun. Awanan ti adupay nga eksplanasyon. Mabit lang ha, tayabak ni nanang. Tatulagan tayon ti kasarta. Lollipop. Itatanalpasan ti kasaryo kini Monay. Agbakasyonak man pay lang tatang. Ha? Pagbakasyonam ngay anak ka. Yayayan dagiti kasinsin ko tatang. Sige anak ka. Ngam ulitagtagkid daw iti pasensya Jak ni namnama asyak ti pilyan ni Munay anak ko. Wan, naklon kong tigasat ko tatang. Katsapay ko ma, tanaragsak kayo iti agnanayon. Papa na Munay, kat rabeen. Inak maturog isi balay da nanang. Ha? Nay, apay ngay akasta. Manipod nagkasarta. Saan tapay nagkaida? Agasawatan. Kwa, maikawak ngamin. Kan agbinulanak. Anya ko mano agbinulan ka. Tinapatag agkaabay ta maturog. Tagasawa takit nga raw. Inton malpas ti panagbinulan ko. Saak maturog dito, Lollipop. Kaano ngay? Kwa, inton umay abulan siguro. Anya? Ay nagpaot mo day ta pa nagbinulan mo?
agpampambar ka kadilaang? Saan? Basta, mabainak pailakan ka. Maikawaak. Basta mabainak. Pagbainam kumangay. Aywan, manutawan mo itayan, lollipop. Nasurok la asikste. Ay, awan ka diti sakit mo? Ay, rayo malaeng kan arthritis tiyan anayag iti bagay. Apay aya? Ay, diabetes ngay. Awan? Awan mate. Awan sakit mo iti puso? Ay awan. Di ka madanagan. Nasalon ato'y asawam. Agbiagak pa'y iti napaaw. Anyat ko kuam diti balay, munay. Imbis ngayon ka tumulong nga agluto iti balayo iti asawam. Diyak kayat tagawit ijay. Anya, apay ngay. Agasawa kayo nga rodan. Agasawa kami la iti papila. Ngam iti puso, saan? Pagan ano kumamot na iti alakay ngay. Lakay lang nga rodan, laad pay. Anya, ay na, agsao ka man ako nakon. Nakiasawa ka pa'y langarod kang kuwana, no uyawang malagaya. Ay na, sumanao kayo mat. Amuyo langarodan ti rason. No api anak kiasawa ka ni Lollipop. Di mo't lang amin kumapsutan tapno mabalo akon. Anya, ay unay mo ti kasta pa nagsasaumon. Ilunod mo pa'y kadya asawa mon. Ay na, di tanto matla ti turong na, nanang. Matay tayo amin. Anda ayama bumato dito lubong. Awan, nanang! Masaduta ko na mapan ije balay da nanang. No kasta, maturog ka ita dito'y balay. When Lollipop, mabanugak amag na. Ay, kamaudyanan na. Makaidda kamutlaengain munay. Sa anak anarwam nga da kaidana. Maturog akon ije sofa. Ay, saan amapalin Adda ako nga asawam. Isu nga irwam mong tibagay nga adda kaidana. Anya? Munay, I love you. Sumango ka man kanyak. Di nakman sagit-sagitan, Lollipop. Arakupin ka mamait. Agpaarakop ka mamait kanyak. Ay, manjak! Iparaba mo lang ti mami ti abagak. Ngam di mo ikot-kuti Anya, ay unay mo ti panang parparigat mo kanya kun aya. Ay wain, aglakwak iti baboy inton bigat. Talo ababoy di ilakaw. Alaem taw ti mapaglakwak. Ha? Una, kanrumbang la asyak ti mangigam iti kwartata ta asawa nakit nga rod. Ited ko ti kwarta, iti may sa kondisyon. Ha? Anya kondisyon? Sige man langit. Basta di nakpakibibyangan iti kayat kong aramidan Numaalak ti kwarta. Rumwarak tadda papanak. Ay wen, no problem, munay. Numatay ni Lollipop. Ilakok to amin adagami nanang. Apay aya aday tapatay-patay ti ibagbagam si kamunay. Panangiruromantikas ta Ay na, lakayan ni Lollipop. Isungarod anak ki asawa akan kuana tapno mabalo ak adagos nanang. Ay, agdal na ka man. Agawid ka kiday. Tayong kasi kaswan di asawam. Saan? Rumwarak, tadalakad ming agbabarkada. Ay na, di ka lamabay ni tikas tangar aramidem. Amangan nagkonsumisyon di asawam kan ka. Mayat kit diyan nagkonsumisyon nanang. Tapno mabiit amatay. Kat mabalo akmatan. Aniya! Nana Chocolate, ni Munay, na-disgrasya tinakiangkasan na motorsiklo. Ayan anak ko ngay. Kumusta ni Munay? Daksanggasat, Nana. Natayan ni Munay. Anya, sana puno na ita. Sana natay anak ko. Sana puno na ita.